Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ya miantu la ilaha illallah al-ilmu. Karena ya miantu al-ilmu. Apa jabatuanna al-ilmu? Ya miantu ni ising. Ya. Ni ising ni papilajari. Ya. Ni isim pi maknana la ilaha illallah. Ni isim pi masukna ya miantu apa ni la ilaha illallah angkanaya tena ila pasangalinna Allah Ta'ala. Napuna nisim mo ni papilajari mo, tentu bila begini kanaya kejahilan kadumpallang. Tena nising la ilaha illallah. Jadi diisingi angkanaya. Ya. Anjo tawang kanang la ilaha illallah. Nising angkanaya napila ki ang asing jenis-jenis na. Iya, jarian ni kanaya. Ya. Syaratna la ilaha illallah ang isingi jarinyo to ang kanang ilaha illallah na pila ngasigi. Jari nising ang kanaya an la ilaha illallah ni pila ngasing ya miantu yang ngasing sangka rupanna ibadaya baturi maranganaya karang Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ngampan ditetapkan. Ya, ni patantu yang kanaya ni kanaya ibadah Allah Ta'ala jibawang ya ampatangi tena ni kulle ibadah mangir maranganaya karang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya minni batuanna kananna karang Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw jika ring kusomba, ikaw jiku ibadai na tena naku ibadah mangir maranganaya karang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bisiwaka. Batuanna nagupala tolong mangir ikaw kareng ya Allah natena nagupala pertolongan mangir maranganaya ya ikaw yani pertolongan papala tulungan tenaya ni ang kullenggaw kang pasangalinna kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, jari yane sarana nikaniya la ilaha illallah. Pertama